on petty baby intina. Me, on to me. Eh, or Hanu, on to me, one more prophet or my channel was saying, no more deceiving. None of them succumb to Christ. None of them. Eh, Mamo Aqua eba too much GH so Muniaba Nana Ama Owusia Eni na Edu Breye training issues mede ebest somewhere away fide so Nana day a yes of Penya wada Power Embassy International so far nidi a day Prophet Prince Elisha Osei Kofi waba bontin abecheche ne nsemu kakra na bisa for meka anansen obeka abontin say eye your former president John Dramani Mahama edinsifo asofo edifo ene dayesonfo matwa no hwehia no entronkwa ene wo mu edi ede acha papa ne se afi 2020 abato no wo betimi ewini wo se na nse wo beti na we ti radio station wo ka ene metum da ye se ene na me yi achrem te se linia no entronkwa na wo pa akire se your former president no bibi e wo ha se won nye se opete won di nkunim e wo afiwe mu a ye honhum afa no ade bi wo he se wonya na mo bi wo se ontu na ontu sa na mo ne enu nti wo mu a wo metwa ahia na se ko wo mu hu no mu ntu ne fo emfa wo no wo mu so epe wo mu yefu ene de se wo mu kotokom sike bi aginti entrongba no mu twa che ne se wo nto aso na obedi ku na nkopon kra yi achom na mu mpa so nim se no kra bia enim nti wa kire mu akire de nti a your president and your former president John Dramani Mahama afi 2020 the nti as wanya hu bibia o wini ne buta form ye go tie se na wo kire ne ntem no emu emra barely 4 years ago John Mahama otna akonwa no so almost 4 years ago sorry here otna akonwa no so as president for 4.5 years first, no a vice president for 3.5 years. No be a president for 4.5 years. And another swatna kunyano so 3.5 years are oko ora akakakama ne 4 years na so. Eti mpacho so hwemwa sunsumu no enkrofo mienu we nyina sunsum e wa akonwa no ho. Ka hu se akonwa na esi wo no dan akonwa no e sunsum. Eti obi a watna akonwa no so da bia no onipa no ni sunsum e wa akonwa no ho. Eti ya wo John Dramani Mahama a watna akonwa no so an sunsum e wa akonwa no ho. Ene ye wona na do danko akufo ado a ono so da so ti akonwa no so. Na ni sunsum ti akonwa no so, na ni sunsum san wa akonwa no ho. I want everyone to take your time to listen to me so that you don't end up saying so will be contradicting. Now, my friends, number one, so shemwa because that time they say, and you might be wa say, Yenya Penny and ya papa, John Dramani Mahama, and any NDC amenu kuno, it just one more year. Se si ameno kase die, muti radio so, any TV so, come a favor John Mahama no, they are only deceiving him. Come any favor John Mahama no, they are only deceiving him. Adanameka said they are only deceiving him. They are deceiving him because, and you may be aware, say, and by this time, so Ora Mahama and ya brise obepa kunyano, and say, oh yeah, san your mano. Onye into we susumu wiasia na nado da so tia konwa no so dendenden on so no enyo mebi owa ekese yenua pani ene ye papa John Dramani Mahama one na menyuko no ya no na meka on radio no so the other time enyo man ne say number 1 ade bi owa ye John Dramani Mahama dia na ye ne dia 2008 and they crown 2012. Sadie ne fininsa. Sadie ne fininsa no. Ama ne kra adani ne chi no. Ama John Mahama ne kra enie ni je. Because sadie ne fininsa. Na sadie na tofom. Na akose fom. Eti me kan the other time ne say.
As I say, omu ye sumanfrefo ene samanfrefo ene omu ye susumu nyoma de ma ya papa John Mahama no etwa so omu ye saade no ansana John Mahama no ho ato no na ne kra na dane nani ahwe no saade no omu nyei na obi a ohwe me bia na sabi o manu de sumina so obi a ohwe me bia na owo susumu ani no anawade ama no susumu hunumu no nipa no hu se adeko no emai John Mahama nsan enka saade no back ne san ka saade no back eti ama adwuma na ye den ama no ese so mu ye saade no no mu yo mu apata ne kra de tosumienu ese so mu ye ade ewo the late President Mills ese so mu ye ade ma no because in the spirit me say NDC for Asia na mu se chinye na ekato mo so no ige na wo chinye no top no ige na tu ige na wo chinye no top no ige na tu ayira and you maybe always say NDC for enka omo ye na omo nyeye na ebre eko na nado so ti akonya num. I don't support anybody. I'm just telling you the truth. Ade bi always say omo ya omo nyeye so omo ye saade na enka metumi abetna haka different thing. Number 2 is so mu ya ade edema John Mills, the late president, His Excellency Radia Freno John Evans Atta Mills. Ade bi was so mu ye wa ha no mu koye bi woni krom. Saade no so mu nyei. De toso miensa igel na obo chinye ni ti no. Wo hwe NDC for flag na and omu chinye na eagle bi o top sa eagle na tu ayira ese so mu hwehwe sa eagle no na sunsum na ekuta party no omu ba no omu kan radio suni social media John Mahama we win elections na hands down just to lie. Send an anno make them say obi from say fan commission to no just to lie. They are just deceiving themselves and the party. When I'm a kind, and I still insist. No, despite the fact say Mabeka say, and yeah, D and obi enu mapa, and te juma yeah ma on my Ghana. Yes, yeah juma on my Ghana. But the truth of the matter, and say, Minianum, San yoma miensa we a ye susumu ejinetuo, susumu na mo I just say ye mianum NDC for etu a omuntu ye no, and tokano omu kunyinda no, omu kunu hunemu. So mu ya ade bi no munya sa sunsun no back enye sa ade a the truth of the matter is ebre eko te bia no mo target 2024 there but 2020 elections we there and amon bi ese so mutu no omuntu ye nti omu forget it dia me for na me ka mo say jwe ko so ya say e ma edi ejumede ebremo eye Mama Juliet Ventures Mama Juliet etonton kitchen appliances bedroom living room as you see who enyama no obetime attrust say Mama Juliet de what be ma o ewo bo a eda form na brand so a edimu a eche so and what be ma niti fan number no ewo ase ho anase biem so penechi kwan ewo abekala pass na won so mo fefefe ni true fame for so ya say ni true fame for bodan so madan no edimu e madan no eyefe e madan no eye kamadan rakra enya ho enuonyam enu nti wo pese ne dey say na sense enam from say wabobra pese sa dan no obi enke bi nchiro so won also wetimi abobra dia na wabomodin afa ni true fame for number na wodan na wusi no wo mo aboso ama na edimu nti ni true fame for wo betwe duma na ma oyobo na misa kanfo Winners Aluminium Limited for so the amount. Winners Aluminium Limited for aluminium works, say glass louvers, slide doors,
ebiem so offices na besa won teach me into sectors and wadwuma for omenya kwan any space abodwuma de ama wo dia ana showcase crampo and obesa wo mfa onyama wo tonton no ebi engumu emfa nye dia na ma obo dia afa Winners Aluminium Limited for number ewo ase o no wa from mo twa edwuma ho ete ede amount Winners there wo mo na mo so ene say wo mo eye number 1 and that day me guess amene no ebe twe enkomo eye Prophet Bernard Asem nasa for that no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry odifo Papa mwa kwa ba ejusu mini aba odifo bi aboko amiadum amiade empire ni abo bibiri ti boys ne ko mi amitimi hu se ene wo fom kakra ancestor na ejanu gum ejane die wo mu bi pa eno ani ehia so ejanu wo mu nkwan dia ene ye be kom ne pa transfer na no mi bisa efie for asafomania wo bia ho ye nyame adum ejane mu ani ete ye di wo jane ye da wo jane ye bibia wo jane nti ejanu a ide wade ase se bibia da so wano de ane yenko ensem no mu odifo Prince Elisha na sem o da ba tu joining church mu no wetie bi se no wo kire ni nsem no emu no die mpa ene sese ma ye former president John Dramani Mahama o ye ansa na kunya no wetimi abedi obedi so ama na di mu se na ono de nchemu abase bibi wo a onye the difo ne kan ba bi wa me ne adwen ba bi nso me ne nya adwen ena hun say if you have that foresight now any prophet of God be and what 3 signs so what you say or can be say empata obetimi ba me moso asebu kan no asadia bisi odi fanya yesa o ma me nchira o bi emu kire ni empata okay ye wa dia obetimi aye okay but onya a very serious prophet of God enye ba bi omo ne nam okay what you say and that serious prophet of God no ho eye din se obehia bi the prophet ne kan eye se ye pata no ye mpata ma ne kra ye wade obeye so ye wade obeye pata ma nkra bas mo tibi we su de be nkan ha okay enye bedwem asem e wade obeye a obe pata ma ne kra so what you say eno ka se onko hu ne nkrofo no mo ba ke no ye wo both the demons and the lights no so what you say ye wo each of them omo hold to that sector ye wo demon a hold to politics I what you say any wo angel a hold to politics okay so what you say the demon hold to politics or light no or hwese entokwa bi ma saka ye bi ma and the demonic side no mu demand the blood me pese me body money din me body a wo mo ba ko pe konfo bi a wa ben no ma ko ye ritual sama demon o mbe wi die wo mu no okay na me to asi ya ensem na odifo Prophet Prince Elisha kan ensem na okeke nya no ni ya adwen say bibi say asi e wo ye former president na brabo mu won say bibi sa wo ho mu won so obi wo ho a obetimi ehunaka so what you say but ontimi nyam adwuma okay and any prophet of God be with that 3 marks on the forehead aside that no archangels and governor so what you say okay and I mean fine say e was say oye adwira e was so mudware no won say your mama former president na say one na say undware no so person be sa atena de so na so what na so da wenya obi enware so person samba no kre ena e wa ha o e wo twironi o si ho ma ye na o si ma ye ndwira o mpre miensa na kan boni ubetima kan boni ye nwira mpre miensa e wo nyame mu e ye nsuo but mi nkyire mu nsuo ko ma akopano ma dware no de o kika ko ide ase de o kra no mo pese be sa be distribute for me die kameka se papa no die tu akotwere na nkotwere so ati ase na on pɛ de baby ntina me ontimi nwini oha no ontimi nwi omo prophet o matwa no wahye ni omo deceive no none of them
None of them succumb to Christ. None of them. Hey, and then I'm to see ya, baby. Oh, None of them. One say you're the prophet of doom. You're a prophet of Mudumafun and Nanti. okay. You're a prophet or share and your man cause not your prophesy. You're a prophet almost digging to Facebook page. When your man, you may be no more you and some of the other sound come. So what I say. But for me, on to me, Ena sa abosomo nyoma ni nsuma nyoma o ye secretly no emoa no me nyini so ye bi pa dia emoa no so aja say ye were the god of politics eno no say demonic side ni say okohu omo a no the nyoma gu kwa mu a awurade 90% of Ghanaians are not Christians. Okay. So aja say enti e beto aba demons scratching beto aba. Demons some population does change we yes. You're correct. So I just said, and you almost me or that demon of politics or the kingdom of darkness now. Or be some all the demons, no matter to aba. Here the kakana so afa. Odifo. Also we odifa me nim se unhu nyememu unhu eye unhu mu afa ensem ya etimi kan wasem. Na yenhwe eye odifo Prince Elisha ninsem oka de kan say your former president no 2008 mo no na dipa bi fini sama na sa na dipa no yesie no hunhuma fam no so obi ade efin sana yesesie ade na ade no hunhia na Jane entusanso ena enya wo sound kwakono so unse meka se onim prophetic ko ye daisy no akwa se wada na ye daisy ana ya wola gatin bi ubetimi ada so many hours nyame ambata ko betimi ada be 2 days ye wo hunhum daisy wo ya no the witch from the south eno mo ye okay hunhum daisy ye be daisy ukra no omanya fa so ben wo unse achievement bi apesa oye no okay obey de huntimi ena so ye so be ya mo be ma wo subordinate wo mo a mo free demonic entity or me from subordinate demons o mani edin o ma be wurewure ni penu ma sori atia emu ohu ti na me si Kristo ni papa bi anya politics are full of demons, full of witches and wizards. As a master na me bisa wo no me hye nya ho moaye se die ene etimi free nipa ho ayesie adekonoma te se nipa no enya ho nsuta so die bensa because o ka ho ma fe mo hye da nkyere mo mbie ni so ankyere but o say former president ne ho ade bia aha no besi ene meka se wo mo matwa ne ho asia no mo yes ade they are not prophets of God. And I know me ichira minya mienu ba me nchen da yim be pachew. Are these people prophets? One In person me bom di on tin tan kesi so omo from champion. Ye difo na de ye kire. Ave metiwa na mesere bia eya ewo mu ni se e bia emkrofo mo twai papa no so omo from prophets. But on the more serious note, there are not real prophets. As just omo nye difo mo firi nyame ankasa. And almost some more power, almost conjure. So what you say, if you cast a BB free when you see her, you are someone that you look up to. Says anybody you see anyone. Because of who look up to, you be misled. You be misled. okay And now almost me assigning crofobia mount misled you. But almost my first common nam pam. So what you say? okay Ebi a me botan nyina nsem pese me e but e be ya mo akwa akoye bi me botan nyina nsem kan pese me ye we z ye be ya mo akwa akoye kiw ye be misled o but meka se obi hwe no oben no a on kan che papa no enka achi so what you say okay nukuredie de eye nukuredie se udi nukure ma Kristo a ensewe okay but enumom beti wanimu more so what you say me ni nipa na yesie more than that Woma sie more than that okay so what you say na enkofu bebro matwa mu mu hia bebre nya anye papa bebre na anye papa so what you say
Okay. And the more to the realms of the spirit, no. Nyame di fo bi anko honhom wiase. What you say? Na bi hold the man say nyame di fo bi anko honhom wiase. Nyame di fo bi anko Bible said you ko se okọ honhom wiase nya asamado. And some pom your friend honhom wiase. Okay. But the realms of the spirit, if you nyame honhom ba be me honhom. What you say? Me sa also da fa me na ubusa me se me hu se minim sunsu me matade ese me. Honhom me ye old man. I'm in my body in every time. And remember, me hold your main country. Michelle now see a prophet. I remember, say, and I'm back on the woman home. Munaka back, ma'am. Wait, me, back. Odifo, na metiwasi ya, ye former president no will be an uncle one ko shining crime. And I see no amana aba, okay. And the penny anchor, a one on ye see. Okay, nti na amana aba ne sa. Matiwase. Na no osesi assembly so say nim say parties dodo nia no mo ahyenso de a wo mo e de hye wo mo party no enso ne nim say NPP de no na ye osno na NDC for de eye umbrella aboa okode eda so. Na odifo no kasa no kasa okode na esi umbrella no so no we fish to come. Na hu ne se wo mo nye bi na wontimi ensamra mesi na namu na me bisa say politics ene enwa ahyenso de no so no timi ra hu ya se ma tese ahyenso de na ye ni dada so say se na site ne ebitimi free so e ma e bedane asem foforo. Oh ye wo unse mami bi omo de no so. Okay. The symbol of that eagle no sunsumu no sa eagle ni wo but oyedimu. So what you say sunsumu sa wo mu we logo no keke no. What you say you sunsumu de oyedimu but your friend petu sa eagle no wo ma brand but sunsumu na meminim e petu. Okay. And it represent sa de no. And obi hu be petu bia hu so de e bayi. E ni mabone enche wo se brand. And osono no sunsumu no ye wo dimu a owo India. Enti ahwe India movies. Omo taade osono ye movie pa. Oshigu a ne hone ebie saa. Oba bi a waye bibi sei ne hone ye osono a ebie na ne nsaye seses. Okay. Or represent osono in the realms of the spirit. Na ni mu odu. Eya me mpese be bie saa entity we nyina. Enti political parties no so o ma chance to dey dada o mo to no nia na o ma hunhum wiase nyama ekoso. Hey oba. Hey, and it's a logo ni e fa ne keke o. There be now ko fa logo keke sei. Okay. Holy Ghost and Fire Prime Ministry logo ni. Obi hwe na logo ni. Odi chimwo be yin anim a kire o. So ati ase. E na anim no minim de ye. Obi bia me ba bi o sa logo we bi woni dem. Brade. Ye yam adwuma ma Kristo. Ye yam adwuma. Na eda komu keke kura you feel proud. So ati ase. Enti logo bia wo nsunsanso. Ne nti anoma na we tu free so ekono no. De na eye party no. One more part then he said, if one no kasa no, me wa kasa, but you shall home from baby Ojina. How do you mean? What you say? But wa kasa, a tua, a part say, or one kasa on ye. Sorry, one more papa kasa, a bed in so let's make you kufa radiation. Or kind. It will be hard say you unseat a kufadu. It's true. John Jerry Rollins. Okay. So what you say? Who from a new match no on twins of a panic akwa. So what you say? Anoma we tu no so etu me fiade so. Oh, okay. Say opa. Difo ne kan adwira bi. Adwira bi. O ma ne difo ne empata ma no ndwira no. Na adwira ne mu nsam. Obapa. Unse mimi say ya me dwira me ho. Okay. What you say? E wo Bible mu. Osi dwira ho empere miensa. But udwira ho 7 times a was spiritual symbol. So what you say? Okay. Ena se o patama okra. Me nchira de patama ekra. No bi anko dubi papa no. Ye patama ekra. So what you say? Okay. Eno no o pata ye wade a ye beye. So what you say? Ye wade e beye. Ba kuni, mami bi ba ko so nchira o. Bi ba ko kire.
obeda form ubie firi ufie animu a obeda form anwemu ana say me mfa say anwem say ye buom wangasa ufie okay ubie firi ufie animu a obeda form say enti wada form no from odan nim kopim gate an obeda ho na adifo no me strong no ye wade obeye we dey we me and tell you as we okay dey me chire na difo bi ankwa nkotwa papa no yati ase se dia manfo bebre bu ni faso yi na obi ankwa nkobu no yati ase na efuto odi chat o ye prophet Elisha odi chat o ne say one more wo mo ben no saman frefo oka saman frefo ka ho edifo ne wo mo keka ho no wo mo nya sunsun mu adwuma no fama no na odifo mi bisa o mi bu atiana se mi ya ten wa ha se but mi bisa se odifo ehunu asem na wo ka otimi tufu se saman frefo edifo san ko foni otimi kan bom se o mun di sunsun adwuma fama wo bi ana ho na wo so hu ba bi adifo ni firi me njeje okay kind Deuteronomy chapter 18 verse number 9 ba obi biara ye saman frefo bi an o ye Kristo tamfo heaven pawo ko bi da obi bia akuta bayi ufre suman ukobo somso ukoya rituals ukodware e obo somso sa dware obo somso ni Kristo ye frɛ na dwira ubedwira ho mpre miensa but ye nsuo ya but ye nsuo idea okay so what you say ye nsam free pum ye nsam free nsuo da ho ye nsuo idea so what you say but difo bi obeka se kopem samanfrefo bi anye papa wo so what you say odifo bi obeka se ko obi a oye nsumande adenti na oye bibia o musa Kristo na ode honhom di honhom akire koye de ensem pata eni chomo mislead ye papa no na obi mo kura ben no omo peso mo yini firi o onu a ye former president no omo ben na bi super sen emu sen wo de se o manga na mo be hu de ebesi ebi mo ben no make so mfa na akwan se wrade nsa obepia obepia mfa ne 9 rights emmo de osifo mfa ne mpa so mfa ne 9 rights emmo ho 3 times na ombi obehu de ebesi na meti won sema wakania eya na epache se efutu a osofo yi to de manuka mema ne emfa na awrade make so on submit ma Christ okay on say your prophet a ombe hu akaba ombe mislede o ebi na wahu na aka okay but baby e bekwa akosia ne se kobosom so no baby asadi fu no gina koye nsuman frɛ kofa meko bɛbɔ adweso yenwu nsama what you say je ho na bo so baby a prophet di very powerful ti bibi sa no onya tepe ensaman frɛfo ye Kristo atiwade obi obodua so what you say obayifuo obusumsum no se ayi enkom enewe abosumsumfo nyina pia be se enkom we be wini be we wini by fallacy betima busa Kristo wa sisi ahwan na be wini ebeda de sia be kone dem yemi say me hia akade bi ni ha okay mepe bia o chema mepe bia ba na ye be bisa wa ha ya ni problem achefo na etefo omo ye be busa wa ha ya ye nkomba o eye power atiye mu keke ye be busa Kristo ebia papa MVP ni NDC wan na be fa ahobra sem ye busa within 5 minutes na dash hey ye nkochie sika mu kwa hwe odi for our final words etuja nefa o number so e ka ma ahwefo ni nyame difo me number ni mesrew se wo de agusade bi ba ma ne nya de ho ti a Kristo beboa aha ye dibu amanfo ye interceding prayers ye gina ma okopem so be fa ntoma papa afura ebia bibi titi bibi hawadwen wo hua mo ni nyina tutu aka wonsam obi saw so a wo so tumi or power me number betimi afrem so me nkasa bebre ewura mu a na be hu bi wotumi me number betimi arochi mo 0249 631 876 0249 631 876 anase 020 385 1633 020 385 1633 erade ni mo nyam se e ma nya kes o ma nkwa ma me amen amen na ebusia for
Prophet Bernard Esiamene meneno etwetwe enkomo odifo no aka nsempi e wa say woni no enya adwen na se woni ne ya adwen so betimi e de wadwen che no abetudwa e wo too much age comment section wono no bomodian so e follow yen e wo ye IT page at too much GH_ midi edena na ama owusa na me atoma e besan edin hye ben makramo too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Mahama One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.